kisamla jong kasuntu lamba kinongkit kam kila jit bani pusan mentau snem kadai nak ketai ka balatho antai hajrong jong keduan nak kitab Isaya no itu lupa kalau nong ke banriu ke dekat ke bapra ke baong ngadon manga topha yang kapag mau yang ya ke jengkot ya Isaya no itu lupa Isaya uang bawai naki serafim ulaher syanga barhakti ulabat ya uranga berhem barulah kentai ke sentur jonga banpen khuya nga nagipop bahadi nang tangalas ngiyos ngaw kasur chung utray ka baong. Mano banra kubor na kabanta nga. Baru Isaya ulay jubab ngadon mga tupha nga. Bun kibreo kibalayos ngaw ya kane kasur. Bun kibalay jubab ya kaju kabaw Isaya ulay jubab. Ngadon mga tupha nga. Bun kilakalalong ki missionary. Dr. Albert Schweitzer ubadon lahitali ki doctorate in medicine, theology but philosophy but ki ong uday u best organist for concert barok kari Europe but uway na kinohikay ubat tibet Vienna but Austria ulay igay ki ay barok ulay long missionary syari Afrika ngadon mga tupha nga Upadar Damian basanyang lungkut, Damian the leper, badai ubeljan priest, ulaiti la kajing im, bantray, nakabantaki dugi basanyang lungkut, hako dalanong Hawaii. Luyas nga ubarulaong, ngadon mga tupha nga. Kamada Teresa, buon kiwaipat, ki missionary bakraw, Mano banlay, madai ka kubor. Bat kilaong ngadon mga tupha nga. Kani kamat kapag isamlay kilejit bani puson lang ha kani kasngi. Kaya day duru bar kacing pule kabangalios nga umanta kasngi bar olay tali kicing pule. Kacing pule banangkong siya pangu Samuel. Kacing pule baar kacing seneng Paulus bar ka gospel kajing khot igisenran. Kani kamat kabangi barok kisamla kamtam hagini gilais ngi kibala kito kibala yawan na duman sito diyang. Bat kerpang nakabanta chong barok kisamla chong kini kisantali ki Paris chong kasuntu kibala kendo lang mantagas ngi ngilum lang banya ngam jeliu bari pusan halor kani kamat. Bar ka ba kani ka pang pedeng kabagi samla nong kit kam gilajit kadan ban aji hikay yangi ngadon mga tupha nga syanong ini alay nakabanta ka kabanangkong kachipule banangkong matakas ngi kapan mau yangi basya bagin ong ngadon mga tupha nga kabakong san kabanangkong bahasya kaday bansya skor siya yublay bansya skor siya yublay Hakacing khot yu Samuel, ngiyos nga ukumno Eli ulaong. Ndaw try ula khot biyang kasiyan kabalay. Ang tukren ko try. Naba usyakri chong may usngap. Tukren ko try. Naba usyakri chong may usngap. Bagin lang kita kiba, kloy banong nga don mga. Tupha nga. Kabanangkong nga bagidon kam kaday bansya skor siya. Banlong siya kiba siya skor. Hakani ka pertay jungi menta kaya bahaban siya skor. Kasuban keren. Namar ba hakano ka benta kano ka khep lakaday ha ka jing yamay ka jian niya na kano ka ba jing tungku ka jing imru uba jamsur de uba job. Ubala ban halasur de uba job. Kaya bahaban siya skor. Kaya bahaban long kiba siya skor. Bukan nangi kisamla kibalong kikun kikti. Ngim siya skor siyo ikibala helasan. Ngim siya skor siyo ikimekik pa. Bateng-teng habang siya skor tang siteng. Don kikena kiba
Syashkor cing seneng siliang syashkor siliang pendai earphone. Sengap jengerwai. Dan syashkor yukum kata siliang sengap jengerwai siliang syashkor. Tekai ka pangsan ka blay ukhot wearing syaban ong ngadon mga topa nga. Banang kong siya kaday ban syashkor. Banang kiba kloy ban syashkor. Bat bunru. Kikon samla ki badon kampat. Yanori ano ban syashkor ya ki. Yanori ano ban sengablem ya ki. Omdan ba syashkor. Omdan ba sengap ya ki. Kikime kikipaki ba syashkor. Kikime kikipaki ba sengap iki kon. Don teng kikime kikipa ki syashkor tang siteng kila penkut na. Kikon kia tu tang siteng. Sibuk dan kai ka bayo tang khu ka cing ya dai siang sisem kikon kia tu tang siteng. Kikime kipaki ong labiang ngala sutulut. Tempat kut la sutulut. Tentang kime kipaki ong labiang ngala sutulut. Ngati belut teman ngala sutulut. Klemsap hadu bakut. Klemtip hadu bakut. Dan bersyashkar. Nah kata-kata ko jang nut mensiam kajur, kata kajing sa nut ka mensiam ka klain, namar umnan bersyashkar. Umnan bersengap hadu bakut. Umnan bersyashkar lagi. Di syah begin ong ngadon mga ngideman syashkar. Don kibreu kiba syashkar tang siteng, sautu tang sipawa, ting jero react double. Listen only half, understand quarter, think zero, and react double. Syashkor tang siteng. Tena kata daw, ublay ukad uweringi mentakasengi. Siya bagian ong ngadon mga. Ide man kloy siya ban syashkor. Don patenteng kiba syashkor umju syashkor na bantay la de. Syashkor na mentakiway. Pan syashkor lem na kabentakiway. Ako kasi kundo iway urang ba ang padaru ang ngas menepi la ajeng keren bustenat ba ngala susarong keliat. Nah yo menepi la ajeng keren bustenat ba. Tengok ang pi tip kumno piwan mas. Ong ay ngaklamwan mas iki miki kun iwan mas. Baru orang apa hayang kimi kikun di ong barok kebekeren padahal mereka daya me terus nubok maklemuan. Yang barok kau bekeren padahal mereka daya me nubok maklemuan. Syashkor nam takiway. Syashkor na kabantay ladi. Namar ngi perkhat ba ngangam dan kam da. Dan teng hayang maneh ba asui hab ya kecil tu kana culung do ba cing tu kana hayang maneh kami ka ai san yuk pa ka pet yuk pa ka ai san yuk yame ka toy. Syashkor ka bakong san ka long ban syashkor jua. Ban syashkor gi wai pat. Ban syashkor yu ublay ba keren hangi. Hangno pini osngaw yu ublay ba keren hangi. Ngin osngaw yu ka surjong ublay ba keren hangi tanga ka jing jar-jar. Bon batiang yu ka jing jar-jar mentah. Buon batiang yu ka jing jar-jar. Namang ngisu tenat ban ya penhe tem jeling jelang penhe sur namar ba ngimnut ban ngitiang yu ka jing jar-jar. Ngitiang yu ka jing jar-jar. Bat ublay ukuran ka jing jar-jar. Bat ublay ru ukuran hangi. Hakado nur ka mensiam jungi lembaka cite blem ka badai ka sur ka ba ublay ukuran direct hangi. Blay ukuran lembaka ketian ter lembaki waipat kita ki benta ngisut ho ya kata. Andre ublay ru ukuran hangi lembaka cite blem ka badai ka sur ka cung ublay ka bakran ka donut ka mensiam jung apa cupi. Don em sam lagi khep ka jing im ka bapi ong. Da menin sakendiat. Sakendiat. Ngala jendek bakala. Andre kata ka mensiam kam sya. Dia tak donut kam sya nga. Tak mensiam kam ailat nga. Mano kata ka mensiam? Mano kata ka donut ka ailat nga. Dia ublay bakran hangi. Dia ublay. Bala dangim syashkor ka sur ka cung ublay ka bakran haka cite blem ka jungi. Lada man la kapor. Ngi khendat ya kata ka sur ka cung ublay ka bakran haka cite blem jungi. Bat ngim syashkor ya kata ka sur ka cung ublay bakran haka cite blem jungi kapor kapoy ka ba ublay keren syu. Baka cite blem ka sayap. Basisin bakal cite blem ka layap umdan syu ka sense of sin. Umdan syu ka jing ngolong pop. Umdan syu ka jing ngolong pop le kat balek.
Ladu no sense of sin. Kajeng solong nong pom. Namar ngila ublay keren syu tahangi. Namakal ba keren ngim ailat ngim sya skore o ublay keren nangi. Tina kata daw matakas ngi bagin ong kublay ngadon mga hangni top ha nga. Nang kong syua ngiday ban sya skor. Ngiday ban sya skor. Ngapulay gini ngi siya pang uwe ubreo bato kumni. Uang ba ako igasngi don uwe ubreo ubam siyam na riyam baha. Anray ulawan siya kadukan kaba uday bato uday unoy kay apo university. Ulawan haitay kantin university idukan ibaran siya ba nakataka university. Hakaba mga ngadang bamjing bam. Baruang uiray ko ui tangyong kadur kemat ju ui don kajing ko slaiman siyam. But ngalasyong hang ta but ngala sipang ngala lengo kay ba uneu don kam. Lesu budu utangan. Lesu don kambam. Lesu mut mawan krong. Henray ong ulawan syong acan kami jonga. Barhadin nang ta usdang baniatu kana. Barhadin nang ta ulah keren sipang sibun kay sipang ila di. Beruang ke GM jonga ka basuda ka GM jonga ka mentoy ter. Si Islam ba ulah ke itu kana sipang ke GM jo. Ukran pan bam langa. Ukran kerpat bangan ay bam yu. Henry si Islam ba ulah keren sipang ke GM ko jong. Baduang ngaklam ong ay hiru. Ngaklam komen ay hiru em. Ngasus ngap ay jo. Barhadian nang ta nga beteng ban bam ya kejeng bam wang. Uneu beteng ban ya keren ban ya thu. But hadian kembas can sau 4 minit ai. Bola ada ban keren. Ban nga syong bam. Ula ong yu kun. Pidai ban kong ban sngap ya nga. But pile jing mut ba. Kule sibun papi sibun man siam. Son, you're the first person to listen to my stories with kind attention. Thank you for being kind-hearted. But ulalait na da kajing po samraki. Tinakata daw samlaba i. Syua bagin ong ngadon mga kublay topha ya nga. Kabanang kong kaday bangiday ban long kibakuloy ban syashkor. Syashkor ya ublay ubay keren hangi. Syashkor ya kasul ko chung ublay kabay keren hangi. Ban long roki bakuloy ban sngam ban syashkor lem ya kiway pan. Hakaching pulay ba ar mata kasngi Paulo subukan mau yangi. Ba sakaway pat kasinjam sakaway pa kabenta. Syua bagin ong ngadon mga topha ya nga. O Paulo subukan mau yangi. Ba syua bagin ong ngadon mga topha ya nga. Ngide ban kan mau re kani. Ba ngidon kam ban buram ya ladi. Ngidon kam ban buram ya ladi. Paulo suong kan mau ba pidei sibenta jong kad hotmet ke jong ukris. Bahkan mau pilong ke tempel jong mensiam khot. Buram ya ladi. Buram ya la kalong reniang mareniang. Kata ka ba Paulus ukan tu yangi. Buram ya la ka jing ka ba ublay ula ay yangi. Buram ya la ka jong kamet kaphat. Ngiem para Kristan basamla ba ya kana ka juk jungi menta. Hakaba kiai kiwan. But ibret na. Kapulay siya pang uway ukuna. O baong ba unay ukuna uday ukun marway. Tikum ta ukpaju uday bobit babyang. Ti unay ukuna dalawan school teng usong wilekay marway. But hakata ka jilekay ju marway teng usngaw kenja usngaw temang. Hakway kasngi ukpa ulalay siyaw. Bar ulalap yaitu idekar itortois. Ibaim. Barulah tiet nakabantao ni ukun bunyo ban lekay. Lawan siya ang sibit ukpa ulalit penti iwi ipung hapo keper. La pendap ita ipung balabu ita itortois ang ta ita idekar. Ba ila jingi ang ta. Ni ukna ulah kemen bah. Layo perlok. Man kasngi siya ban school. Ulah mare siya keper ban ay bami ita itortois. Jan met lawan school bread keplakot hasiyang loy uniform umare biang skper ban leit ban ilekay bi tai perlok ju.
Hakawai kasgi une kena andalawan school ula loy uniform ula bread ke plus school ula marewat keper ban lekai bi tai perlok cu tai tortoise tai dekar. Ndalapo yang tak keper usyamba ini dekar iklam don cu hapo ila don habar cu bat iklam kishu. Uperkat ilayam. Lawan sayang. Dalawan siyang ulayam pa donut hadu kata-kata ulayam sengausi hadu kata-kata bai tai dekar ilayap itai tortoise layap kikimeki kepagi la persang ban pentengen yo hanrai khamla ulayam pa donut hadu kata-kata bulai hidup perlok kumno ukpa uyo di we ibuj wong war kuslai kun wong ngini tep dan buram ini dekar la sai ngan pa sinas senduk yam senduk ban tep ye patai sentiru Kau diki perlok cung piru baniawan. Bangili etep ini dekar stis keper. Badadap nang taka kemi imei cung pi insa syat kasya ka babang bah benidi sialang perlok barokhoy bat pi. Tak kepuk pas nong ta kena UN. Ha? UN nak kata sungap nak jingyam cu. Sung shit mentah mo. Ha? Sina senduk tain sentiu letep lasai khot perlok disya dadap. Sungap nak jingyam cu. Tak si babut lakrek barokhoy senduk la ready sentiu la ready la yami bagi perlok la era lengka la era mokhiu yala cita keper kasya la ready jeung bam la tiet babas ndala po yang tak keper usyam be tai dekar ila jengi biang menin iyo tia ukena uperkat ilayap bener iyo tia ta kan riang hang tahu tok kena meroy ulas ngulai rany hadu kata-kata perlok layawan lengkah la ready, mokhiu la ready, sentiu la ready, kasyar la ready. Wong itai dekar wong mentah tapi la syukur yang Hari nang tahu wong iki perlok barok, to perlok, longkat balong rek ini tep la ketep no. Longkat balong rek tep la ketep no. Pingi makane ka pertai jungi balai melian tapi gane ka use and throw. Ma pelaru use throw penbret penekam bret no. Peliang penekam berat no. Teng-teng namar balaya melian iki bangi penekam ka GM cengi ngeklat no yala deru aka jogurukam. Ngeklat no ba ngiru ilong ke bokordor ta. Ngeklat no ba ka matchi ka ke bokordor. Ka matchi ka ke bekentang. Ka GM kalong ke bokordor ka bala tau do blay. Ka GM kalong ke bekentang hadu kata-kata. Eta ngeklat no bangi ongan use ka ne ka match nga ngan sebret na tangkat no silum cintep. Dan kata-kata Paulus sebutkan mau yang ingin mentah kesini samla bara. Baka cing em jupi kalau ngapa koridor. Kamet kaphat jupi ke koridor. Pidai si benta jo kad hot met jong ukris. Dan kata-kata bagin ong, sya bagin ong. Ngadon mga ko belai tapa yang kani siya kawai. Bagin buram mela ka long marniang lajong. Bagin buram mela ka cing em lajong. Namar bakan dia ka GM ka bala suspa da ukris takas nama kodor ka jong ukris. Paulus sebutkan mau yang ia kata. Barkadu gospel. Gospel. Kecik hot iki sendan ki banengkong. Kebi haptik ngadon mga tu pa yang. Haka gospel mata kesengi ngini puson siapang wayu sendan bangam jukam puson koy. Siapang Petrus ngete bah. Siapang Petrus ngia long familiar bah. Ngete bah siapang Petrus ngele puson mensian siapang Petrus len yu Jisu wa melong ula ong yu Jisu ba ha medai ukris ula plai la ka jengek ula len yu Jisu ru ula long nong yalam nagi senran Petrus ngete bah henrei u Petrus supaya hadu kata kekerdan gomba ulang dai namar baladan uai pan ubalaya rapi u ba gospel mata sige tu ia kata bagi puson siapang une bau tahu deh u Andreas ngimcu kampuson siapang une u senran u Andreas dai mau bolak hot dia Petrus ha gospel mata si la ong haba Yohanes la yu Jisu baya yu ong hakmi yu kon lang brot jong blai be kena ki pop ke pertai u Andreas bodai unong bot ju Yohanes ba wei bo senran kila bod yu Jisu bagila kali ki ong ko try hang no me em hang no me sa Jisu ong wan ban pek kila sabat u bahadin nang ta wan dai Andreas ubala mare balik hot yu Petrus ban ong hang ne ngilalap yu Mesaya alelang di Andreas
udai usunran no begini pusan mentakun step. William Barclay ubadai unong batai betebit hakabedai baktian kecung ublai uthok kumne syapang Andreas bakhoy. Uang ngimdate palat syapang une usunran Andreas bakhoy. Henry apostol tanggani ka bangitip. Bakata kalong ba ki khendiat ki bangitip syapang cu ki labyang ban pen I ba une udai usunran ubakumno. Ngimdate palat syapang cu. Henry khendiat itai bangitip syapang cu ki labyang ban pen I hangi ba ulang ubakumno une usunran. Hakospel ngisyam tang laisin ka keren syapang Andreas. Hakospel ngisyam batang laisin la keren laong syapang ka kerteng ka jung. Hakospel Yohanes barok kata. Kabanengkong kadai gospel Yohanes ka pangilios nga umata kasingihi hakalanong kabanengkong. Baka ay kata ka ba Andreas ule. Andreas ulalay aden balay kendo yu Yesu bala sutu ba uneu dai Masaya ulalay ban khot yu Petrus. Para jung ong wan ngilesam yu Masaya. Barulay alam yu Petrus syau Yesu. Berkat dai tangkane ka ba Andreas ule. Hakospel berikot. Kata kalong ba ulay alam yakiway syau Yesu. Tangkatahay ka ba ule. Kasihan ka baar. Kakep ka baar bala ong kerteng cu kadai Yohanes kalanong ka ba Henryo kadkhot ka ba Prado khandai. Apa kita kibreo ki babuan kalaya buan yu Yesu hang tahari kenca. Bakila tangan kiway pagi sendran ki ong yu Yesu pakno ikine. Siya ini obam kan ne ubreo. Nahi ngini obam. Mano balawan alam yu tau kena. Dewa Andreas. Andreas la syamban na pedang kita ki balawan tangune ukena ubal asong jasengi. Ubalara. Andrai itaru ibe kendian santeli kepu arteli dokha. Badai Andreas ubalai alami une ukena su Yesu. Andrai itai kendiat santeli kepu arteli dokha labiang ngam tau Yesu ban besaya barokai. Kasihan kebalai. Kabangi kendo une usenran kadai haka gospel Yohanes lenong khanar khot arpuar. Kalau nong khanar khot arpuar gospel Yohanes ke tu yangi bagi don kita kikrik ki balakwa bani kendo yu Yesu. Mano balai alami ki syau Yesu. Dewa Andreas. Balai alami ki syau Yesu. Batang kanehi kawai ka mission ka baule. Tang kanehi kawai ka thong jo ka GM jo. Namar ula su thu syai ka ai ka bau blai utrang. Yesu laong. Ka cikemen ka bakrau ha beneng kamdai khandai pu khandai ngut ki bamdon kam kala ka bamut. Hari ka cikemen ka bakrau ha beneng kadai uwe ubdon kam ka cikemen ka bamut. Andreas ulah tu syai bahaya kata. But like the ligi cap, bala jeri kerteng juu, tanggawai ke mission, bani alami kiwai syaublay. Ngadon manga, topa yang nga, kata kadai kapang. Ngadon manga topa yang nga pinlay layu. Layatang kumu Andreas labiang. Tanggani ke mission samla. Ngidang susdang yun usnam matamay. Te kane ka mission na kabanta cungi baro ki samla jo ka suntu. Ngadon mga topa yang nga. Balay ayu. Yalami ki way syaublay. Betul nanti ki way syaublay. Baka kane ka mission ka ba yar bahadu kata-kata. Buon bahag ki samla ki beja lanti. Buon ki samla ki balay ja lanti ka GM jungki. Ngating-ting ngamartatin perpaskal manusia bidang dan lai mukhra dari kenduk kumju. Apa lai mukhra tentang ya kenduk dari kena samla ki ba nasi jangai ba. Kita ba ngamitu eki kimitu yang ngaru. Ngamitu eki kimitu yang ngaru dan ki na pedeng ki bawan tak apa sudeng mas. Dan na pedeng ki bawan marhamat ru tambah ngamitu eki kimitu yang ngaru iwan na jangai. Bat kiwan baniatu ya ka eki bagi kenduk ke GM. Kumlo ke jalan ti ya kecim. Lai pasi yang rum longshu. Lai pasi yang rum longshu. Lai ban ya kendo kami keparum nutsu. Ban hai giti akidam kecim ke bercencar. Bon bagi samla ke be jalan ti. Mana pun betul nanti meki. Mana pun yalam nanti meki. Manu ban sa skor lam meki. Bon ki bang nut, ki bang la selai palat hadu bedonut ke mensiam kelas selai palat.
hang nongan dia tu. Manoban siya skor yang nga. Manoban sengap lam yang nga. Manoban siya skor lam yang nga. Bun, kibai kendu kata harukom hakaji jongki. Kiba terang bandon manore mano ba siya skor ki. Kiba terang bandon la mano uba sengap ya ki. Ngam kuslai ngaklemuan panbam na pi kemale utu orang ba mene. Hari ngasuan teman keren ya pi. Baru lagi jaga bapu samar kia baru orang boleh sibun pilih sibun ban sengap ya. Kani kadai mission jangi. Ban siya skor lam ya ki waipan. Kiba siya jenjara ka jing im. Ban betul lenti ban alam lenti lam ya ki waipan. Kiba lajak lenti ya ka jing im. Ha ka jing melen basniu ki babun. Kiba langob ba ka jing di ki babun. Jaj kiba la pen jot ai la ka jing im babun rukom. Thong nak benta jungi kadai kata. Commission nam ta jumpi barok samla kadai kata. Memantau senem in sim kia ya gane. Ban siya skor lam ki para samla ki barangkam ban ki ba si kendu jing ka jing im. Ban betul lenti lam ki samla kumbolong Andreas bakoi. Tangkawai commission ban lam ki wei oblai. Ban lam ki wei ukris. Bala lagi melek ya kata. Wes sekian lo lupa ru bukan mau yang ni. Uang ba haba pi iu han men upara jung pi ule e ka bam dei phim ong ai e u baru ya pa kata kecing le bam dei pi ru pesa siap pendrem lam tang ka jing em ngia pusan berbuat tang sekapop ka bangile sin of commission niklat na ka sin of omission kapop ka bangi khamle andai ka bangi khamle e ka jing em jungi tena kata kadau bleu khat weringi ngadon manga barok na pi samla pilih yang tai la tho bahkan dia kadai ka phang pedeng jungi barok ngadon manga to pha enga pinle ayu yala me ki wei shu blai pitin lenti ki wei shu lenti ba pha yala me ki wei bakin kala ka ji em man pha shu blai bakata kadai commission jungi bakata kadai ka thong ka bangin le namar ba ki hab ban su thu ye kane every saint has had his past and every sinner has a future and you know Jesus Christ.